Yes, igicamunsi cyiza, igicamunsi cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira. Biraza kuba bigenda biterwa n'ingengabihe yaho udukurikira uherereye. Nyaboneka rero nta kindi wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikanda, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Ndaza guhita nyarukira mu karere k'ibiyaga bigari, cyane cyane mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku kibuga cy'imirwano, aho umutwe w'inyeshyamba za M23 zikomeje kuba zigenda zihangana n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo gifatanyije na koalisiyo ya FDLR, FDNB ndetse n'abacashuro n'abawazarendo. Ndaza kuba ngenda ngaruka ku bitero, ni ibitero bikomeye cyane biri kuba bigenda biba cyane cyane hano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane muri teritwari zigiye zitandukanye, aho turaza kwibanda hano muri Bunagana ni kamwe mu duce twagiye dufatwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23, hakaba n'ibirindiro, ndetse aka ni kamwe mu duce bivuga ko kaba karimo n'abayobozi ndetse na bamwe mu mfungwa z'igisirikare zagiye zifatwa ku rugamba n'aba barwanyi b'inyeshyamba za M23. Magingo aya ngaya iyi Bunagana abawazarendo bafatanyije n'ingabo z'abarundi FDNB, ngira ngo twagiye tugaruka ku ngabo ziheruka gutorezwa hano mu ishyamba rya Kibira, bakaba bamaze kuba bagenda bahagera amwe mu mabariyeri mu mihanda igiye itandukanye iva Bunagana yerekeza mu bice turaza kuba tugenda tugarukaho, bakaba bamaze kuba bagenda bayivamo abasirikare cyane cyane ku ruhande rw'inyeshyamba za M23. Ubu hakaba hamaze kuba hagenda hakabwa n'abawazarendo ndetse n'igisirikare cy'ingabo z'abarundi FDNB. Turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu, ngira ngo niya gahunda y'abasirikare b'igisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo FARDC batangiye kuba bagenda bajyamo bavuga ko bagiye kugenda babohora utu duce. Mvuye ahangaha kandi ndaza guhita nihuta cyane, mpite nerekeza ku biganiro. Ndaza kuba ngenda nibandaho ku biganiro biri kubera hano mu Busuwisi, biri guhuza umutwe w'inyeshyamba za M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igisirikare cy'inyeshyamba za M23 kikaba cyasabye amwe mu masezerano yashyirwa mu bikorwa akomeye cyane, umutego ukomeye cyane ushobora kuzatuma igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu kaga gakomeye cyane bitewe n'ibyo cyaba kigiye gusinya. Amwe yasinywe ariko ibiganiro biracyakomeje, uraza kubugenda wumva zimwe mu ngingo zitari kuba zigenda zivugwaho rumwe ahangaha. Ndaza kuba ngenda nyaruka kuri kaminuza ya gisirikare y'u Rwanda RDF igiye kuba igenda itangira, dore ko umuyobozi w'iyi kaminuza azaza aba ari nyakubahwa perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Yes, ngira ngo ni ibitero bikomeye cyane byaje kuba bigenda bivugwa hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibitero bishyashya mu duce tugiye dutandukanye, cyane cyane hano mu misozi miremire, dore ko ubu Bunagana niyo yari itahiwe. Iyi Bunagana rero ikaba ari kamwe mu duce mu minsi yashize kagiye kavuga imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi b'inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ifatanyije na koalisiyo zigiye zitandukanye. Iyi ni imwe mu mirwano yagiye iba igisirikare cy'inyeshyamba za M23 zikaza kuba zongera zigenda zihambura abarwanyi. Ngira ngo muribuka amasasu ubuheruka, hari amasasu yagiye agana ku butaka bw'u Rwanda cyane cyane hano mu karere ka Rusizi, dore ko imirwano yari yaje kuba igenda ihegereza, ndetse hakaba hari n'ibitero bimwe byagiye bijya mu gihugu cy'u Burundi bifitanye imvano n'ino mirwano yagendaga ibera hano muri Bunagana. Mwibutse ko Bunagana ni tumwe mu duce kwibanze inyeshyamba z'umutwe wa M23 zabashije kuba zigenda ziheraho ubwo zagendaga zifata uyu mujyi cyane cyane cyangwa zitangira kwataka igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru ahari abandana akaba avuga ko abarwanyi b'inyeshyamba za M23 batangiye kuba bagenda bava ku mabariyeri agiye atandukanye nyuma y'ibitero bikomeye cyane byaje kuba bigenda biba, ndetse hakaba hari n'amakuru avuga yuko abarwanyi
baba Wazalendo na FDNB n'igisirikare cy'abarundi na P5 dore ko yamaze kubigenda igera hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, baba bamaze kuba bagenda bakura abarwanyi b'inyeshyamba za M23 ku mabariyeri. Bamwe mu baturage batuye muri utu duce bakaba batangaje ko basanzwe bakoresha umuhanda wa Bunagana, Sake ndetse na za Masisi hose, baje kuba bagenda ngo batangazwa no kubona abasirikare baba Wazalendo bari kumwe n'ingabo z'abarundi bari kuri aya mabariyeri ari mwaha mu muhanda. Ibi bikaba bivuzwe nyuma yaho gukorosinga izi bariyeri zaha muri Bunagana ngo byari bigoye bitewe n'umusoro wari uhari ukomeye cyane, kandi abaturage bahohoterwaga bakagenda bamburwa. Ibi rero bigahita bikomeza ko bigenda bizamura umwuka mubi hano ku butaka bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ndetse n'umwigano ukomeye cyane yaba ku ruhande rw'inyeshyamba z'uyu mutwe ndetse n'abarwanyi cyane cyane b'uyu mutwe wa M23. Nyuma rero yuko haje kuba hagenda havugwa kandi ko izi nyeshyamba zaba zatangiye kuba zigenda ziva mu bice, bikaba bivuga ko hari bamwe mu bagore bagiye bakoreshwa cyane cyane mu kuneka ndetse no gutata hamwe mu bikorwa byaba biri cyangwa biri weakness cyane ku ruhande rw'inyeshyamba z'uyu mutwe wa M23 nk'uko byakomeje bigenda bitangazwa n'aba barwanyi, cyane cyane aho bavuga ko hagiye hakoreshwa abakobwa mu gutata abarwanyi uduce twose barimo, dore ko bafite ubwoba bw'uko drone anytime iraza kuba igenda ibarasa. Munaza kugenda munyihanganira bitewe aho duhagaze kuko turi kuri tere, ngira ngo muraza kuba mugenda mubona amwe mu mashusho araza kuba agenda atambuka hano kuri YouTube. Mvuye ahangaha kandi reka mite nihuta cyane cyane n'ubundi nerekeze ku masezerano ari kuba agenda abera hano mu Busuwisi. N'amasezerano ari guhuza inyeshyamba z'umutwe wa M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubwo ni abahagarariye iyi leta ya Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ndetse n'abahagarariye AFC M23. Nkuko byaje kuba bigenda bijya hanze kandi biciye ku kinyamakuru cya Jeune Afrique ndetse na Daily Mail, cyane cyane bavuga ko umutwe wa AFC M23 na komite mpuzamahanga ya Croix Rouge mu mpera z'icyumweru gishize basinyanye amasezerano yerekeye gutwara abasirikare b'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bari mu maboko y'uriya mutwe. Ngira ngo ni amasezerano yashyizweho umukono hagati y'itariki ya 11 na 12 Mata, akaba ari ateganya ko abasirikare ba leta ya Kinshasa bari mu maboko ya AFC M23 bagomba kubanza gushyirwa mu maboko ya CCR mbere yo gushyikirizwa guverinoma ya Kongo. Radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFP ivuga ko aba basirikare bari hagati y'ibihumbi 2 n'ibihumbi 3 aribo barebwa n'aya masezerano. Amakuru avuga ko bamwe muri bari y'abasirikare biganjemo abana bataregereje imyaka y'ubukure amasezerano yo gushyikirizwa RCCRL kugira ngo azabahe Kinshasa. Amakuru kandi avuga ko hakiri imbogamizi ku bandi basirikare basigaye bijyanye no kuba hari ikibazo cy'ibikoresho byakwifashishwa mu kubakira, kandi leta ya Kongo Kinshasa ikaba itari kuba yagenda ibemera kubera ko bamwe bagiye bajya mu gisirikare cy'inyeshyamba za M23 bakaba bavuga ko bashobora kuba ari intasi. Ibi rero bigahita bihura n'amasezerano ari gusinywa hagati y'iri leta hano mu Busuwisi. Ni amasezerano amaze iminsi tugenda tugarukaho cyane cyane hagati y'umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane muri guverinoma. Gusinya amasezerano y'ubufatanye n'impinduka mu buryo bwo kugenzura guverinoma ya Kongo iharanira
Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba za M23 bakaba basinye amasezerano y'ubufatanye bya MOI mu Busuwisi. Aya ni amasezerano ateganya ihinduka rya Expand Joint Verification Mechanism EGCM muri AGMV, hamwe n'uburyo bushya burimo uruhare rwa AFC M23 ndetse n'abapolisi bayo bo muri uyu mutwe bazahabwa uruhare mu gukurikirana ihagarikwa ry'imirwano. Ubu buryo buzakorana na MONUSCO kugira ngo bushimangire igenzura rishyigikiye ibikorwa byo kubungabunga umutekano muri ibi bice, byaba ibyo muri Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru nk'uko bikomeza kuba bigenda bigarukwaho. Andi makuru kandi akaba akomeza avuga yuko ahangaha byanze bikunze uyu mutwe ufite ihurizo rikomeye cyane ryo kuba uzagenda urushaho guhura n'akazi gakomeye cyane mu gihe ubutegetsi bwa Kinshasa buzaba bwamaze kuba bugenda bukora ibyabwo. Bikaba bigaragara yuko bizagenda bigora aba barwanyi bizi nyeshyamba za M23 bya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi ko biteguye kuba batanga ibishoboka byose bakabasha kuba bagenda bagarura utu duce twaje kuba dufatwa n'inyeshyamba za M23. Ndaza ko ngenda nzigarukaho ese zerekeze ese zije zituruka he, byose uraza ko ugenda ubimenyera hano mu kiganiro cyacu. Ndaza ko ngenda mvanga kandi mite nihuta cyane n'ubundi ndaza guhita ngaruka ku kibuga cy'imirwano. Ibintu ni byoroshye cyane. Inyeshyamba z'umutwe wa M23 zongeye kuba zigenda zihura n'uruva gusenya mu mirwano ikomeye cyane yaje kuba igendeba abarwanyi b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo FARDC bongeye kuba bagenda bagaba ibitero bikomeye cyane kuri uyu mutwe, ndetse baza kuba bagenda basiga cyangwa se bashyira ubuzima bw'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 hasi, dore ko abagera kuri 5 bose baje kuba bagenda bahasiga ubuzima. Ibyo byabereye byose turaza kuba tugenda tubigarukaho. Ndaza kuba ngenda ngaruka hano muri Kivu y'Amajyaruguru Karehe. Iyi Karehe rwose nyaboneka ikomeje kuba igenda iba isibaniro ry'imirwano. Ngira ngo hano muri Karehe mu mujyi ya za Tishunguti ndetse na hano muri za Zilalo hakomeje kuba humvikana ibiturika bikomeye cyane mu ijoro rikeye. Turaza kuba tugenda tugaruka kuwateye kuri ibi biturika cyane cyane, dore ko ari imirwano yamaze umwanya mutoya cyane. Mvuye ahangaha kandi ndaza guhita nerekeza hano. Nibura abantu 12 bapfuye hano mu kiyaga cya Tanganyika. Bagendaga bajya hehe, dore ko ubutabazi ukomeje. Byose uraza kuba ugenda ubikurikira hano 5 kuri 5. Ndaza kuba ngenda ngaruka kuri ya nkongi y'umuriro. Nibura arenga miliyoni 200 zikaba zarahiye hano mu gihugu cya Repubulika y'u Burundi mu mpanuka iheruka kuba igenda ihaba. Iyi mpanuka yatewe n'iki? Byose nahangaha kuri channel yacu uraza kuba ugenda ubikurikira. Turaza kuba tugenda kandi tunagaruka kuri Perezida w'u Rwanda Paul Kagame wahaye imbabazi Brigadier General retired muzira guhaga. Byose nahangaha 5 kuri 5. Maginga ya aha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakaba hakomeje kuvugwa ubwiyongere budasanzwe z'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'ingabo z'abarundi ku kibuga cy'imirwano aho bagiye kuba bagenda bahangana n'ingabo z'umutwe w'inyeshyamba wa M23 mu mirwano ikomeye cyane iri kuba igenda ivugwa. Uburundi maginga yangaya bukaba bwamaze kuba bugenda bwohereza ingabo hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu gice cy'imure cyo mu Minembwe. Ingabo zidasanzwe zimaze umwaka urenga zitoreza hano mu gihugu cy'u Burundi, akaba ari abakakomando kabuhariwe bagiye kuba bagenda barwana
n'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakagenda bakirwanirira barwanya izi nyeshyamba z'umutwe wa M23 kandi aba basirikare kandi bakaba bavuga b'u Burundi bakaba boherejwe ku butaka bwa Kongo. Iyi shuro igaragaza ko ari ubwato bushya bw'ingabo z'u Burundi bwashyizwe ku uyu mugoroba wo kuyu wa gatatu mu kiyaga cya Tanganyika hafi y'icyambu cya Rumonge mu majyepfo y'uburengerazuba bw'u Burundi. Ubu bwato bukaba bwatwaraga abasirikare bo mu ngabo z'igihugu cy'u Burundi FDNB ndetse bari bafite ibikoresho biremereye cyane. Mwibutse ko no mu ijoro ryo kuwa kabiri aba basirikare bari baje kuba bagenda binjirira ahangaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ubundi bakoresheje iyi nzira y'ubwato. Ibi byaje gutuma abantu benshi bakomeza ko bagenda bagira impungenge ndetse n'ubwoba bukomeye cyane, aho bavuga bati byanze bikunze ibintu biraza kuba bigenda birushaho kuba bibi. Nk'uko amakuru aturuka mu gisirikare abivuga, kohereza ingabo muri Kongo byarakomeje mu minsi ishize. Ubu ni uburyo bukurikira ubwo bwavuye mu ngabo muri 2025 nyuma y'uko M23 iteye mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, cyane cyane akaba aribwo hatangiye kuba hagenda hiyongera ingabo z'abarundi zikwirakwira hano mu bice by'iburenge. Hagati ya Kanama 2022 na n'Ukuboza 2025 abasirikare b'u Burundi barenga ibihumbi 29 boherejwe mu burasirazuba bwa Kongo, nk'uko raporo y'imbere mu gihugu ya Minisiteri y'Umutekano ya Kongo yagiriwe inama yaje kuba igenda ibigaragaza cyane cyane. Kuri ubu abasirikare barimo kunyura mu mujyi wa Baraka uri ku nkombe z'ikiyaga mbere yo kugera ahantu henshi mu turere twa Fizi ndetse na Mwenga, harimo Karenge, Murima, Karinga, Mikenge, Bidegu, ishyamba rya Mukoko ndetse na Runge, nk'uko dukomeza kuba tugenda tubikurikirana 5 kuri 5. Bikaba bivuga ko intego ari ukugarura ubuyobozi bwa Minembwe Satere, agace gatuwe n'abaturage b'abanyamurenge kandi karinzwe n'abarwanyi b'inyeshyamba za M23 na Twirwaneho, dore ko aribo bamaze kuba bagenda bafata utu duce. Ingabo z'u Burundi zirimo kurwana hamwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'imitwe nka Wazalendo ishyigikiye cyangwa se urubyiruko rwishyize hamwe ruza kuba rwiyemeza kuba rwagenda rurwanira ubutegetsi buyobowe na Perezida Antoine Felix Tshisekedi mu buryo bwo kuba rwagenda bushyiraho ubutegetsi hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no kurwanya izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Nijoro ryakeye haje kuba hagenda haba inama hano mu mujyi wa Uvira. Hakaba hakorewe inama ikomeye cyane yahuje abasirikare bakuru b'imitwe ikomeye cyane hano mu gihugu cy'u Burundi. Aba basirikare bakaba ari abasirikare cyane bazaga kuba bagenda biga ndetse banahuriza hamwe ibibazo bikomeje kuba bigenda biranga iyi ntambara yaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ikomeje kuba igenda ihuza umutwe w'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Iyi rero ikaba ari inama yahuje abarwanyi b'ingabo z'u Burundi, Wazalendo, FARDC ndetse na P5, aho biyemeje ko bagiye kuba bagenda barwana urugamba ngo ruri profession kandi bakirinda kuba bagenda bahohotera abaturage kugira ngo umuturage akomeze kuba agenda yibonamo ingabo z'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko amakuru ari akaba avuga ko bagendaga batangaza yuko bigoranye yuko aba baturage bagenda babizera mu gihe baba bariho bagenda babahohotera, kandi dore ko ingabo idashinzwe guhohotera abaturage ahubwo ishinzwe kuba yagenda ibarindira umutekano. Bakaba banatangaza ko ariyo turufu ikomeye cyane bazagenda bakoresha mu buryo bwo kuba babasha kuba bagenda batsinda uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 gukorera neza abaturage kandi bakagenda babibonamo. Mu yandi makuru kandi agezweho hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru aturuka hano mu misozi miremire y'Imurenge mu ntara Kivu y'Amajyepfo aravuga ko imirwano yongeye gukara hagati y'umutwe wa M23 n'ihuriro ry'ingabo zirimo iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'abarundi, aho
imitwe ya Wazalendo ndetse na FDLR bakomeje kugaba ibitero simusiga ku mutwe w'inyeshyamba za M23. Amakuru akaba avuga ko ihuriro ry'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa ryagabye ibitero bikomeye cyane mu bice bya Karingi ahagana ku isoko rizwi nka Gatatu mu gace ka Bidegu. Muri ibi bitero kandi abarwanyi b'inyeshyamba za M23 ndetse n'imitwe ya Red Tabara irimo ikomeye cyane ifasha aba barwanyi bakaba baje kuba bagenda basakirana n'izi ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Makuru akaba avuga ko ingabo z'u Burundi na FARDC hamwe na Wazalendo zasubiye kuba zagenda zifata ibice bigiye bitandukanye kandi zigenda zihasiga ubuzima, dore ko n'abarwanyi bazo bagiye bakunda kuba bagwa muri ibi bitero. Ku ruhande rw'inyeshyamba za M23 bakaba baje kuba bagenda bahatakariza umwe mu basirikare bari bayoboye nka Paratuni Sageti hano, nkuko amakuru akomeza kuba agenda abigarukaho muri iyi nkuru. Bikaba bivuga ko rero nubwo iyi mirwano yabaye kandi abaturage bagifite ubwoba bukomeye cyane bw'uko imirwano igihe icyo ari cyo cyose iraza kuba igenda ikomeza ahangaha. Nibura abantu 12 bapfuye mu mpanuka y'ubwato yabereye mu kiyaga cya Tanganyika hafi y'umudugudu wa Mutakuyu muri teritwari ya Karemi mu ntara ya Tanganyika muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nkuko bitangazwa na societe civile ya Chefferie ya Rutuku. Ngo ubwato bwa moteri bwavaga Ikasama bwerekeza Kamura Lombo bwarohamye mu gitondo cya kare butwaye abagenzi n'imizigo. Iyi ni impanuka bikekwa ko yatewe n'ikirere kibi ndetse n'ubwato bwari bupakiye birengeje urugero, nkuko bikomeje kuba bigenda bitangazwa. Naga ari ubungubu gusa kandi haje kuba hagenda havugwa impanuka hano mu kiyaga cya Tanganyika, dore ko umunsi ku wundi hano hakomeza kuba hagenda haba impanuka zigenda ziba zitandukanye, cyane cyane bitewe n'ibiba byagiye bipakirwa mu buryo bugiye butandukanye. Mu yandi makuru kandi Brigadier General yahawe imbabazi na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yahaye imbabazi abantu 5 bari barakatiwe nyuma yo guhamwa n'ibyaha bitandukanye. Brigadier General Fred Muzira guhaha wahoze mu ngabo z'u Rwanda, iteka rya perezida ryasohotse mu igazeti ya leta ku wa mbere itariki ya 13 Mata ryerekana ko mu babohowe harimo Muzira guhaga wahoze ari umuyobozi mukuru wa societe ya Horizon Group Limited hano mu gihugu cy'u Rwanda. Muzira guhaga yari yarakatiwe igifungo azira kuba yari yaragize uruhare mu gukoresha nabi umutungo ugenewe inyungu rusange no kutamenyekanisha icyaha gikomeye ahanishwa, dore ko yaje kuba agenda ahanishwa igifungo cy'umwaka umwe n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Undi wahawe imbabazi kandi akaba yitwa Lieutenant Colonel Retired Robert Nkusi wari warahamijwe icyaha cyo kugira uruhare mu gukoresha nabi umutungo ugenewe inyungu rusange. We yari yarakatiwe igifungo cy'umwaka n'amezi 6 ndetse n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Mu bandi kandi bahawe imbabazi harimo imbabazi ni Darwin Bertramite wari uhagarariye societe ya Canet Construction ikomoka muri Turukiya ikorera hano mu Rwanda, wari warahamijwe icyaha cyo kugira uruhare mu gukoresha nabi umutungo ugenewe inyungu rusange, agakatirwa igifungo cy'umwaka umwe n'amezi 6 n'ihazabu ya miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Emmanuel Kanamugire kandi wahamijwe icyaha cyo gutanga sheki itazigamiye agahanishwa ihazabu ya miliyoni 154 154 z'amafaranga y'u Rwanda, ndetse na Devota Muja wa Maria wari warahamijwe